Abusia me din ene Akusia Sparkles mama kwa by the bar Attention TV so. Attention TV on Facebook, YouTube, Twitter and Patro. Oko YouTube and Patro Attention TVgh. Choko anuma subscribe, like it, follow. Na efamaye. Oko Facebook and so you follow, you like and share. Oko Twitter so retweet for us. Na indie wa like it and so edia mame. Me Patro. Yesu Kristo Nyankopon base ya domo no nkasa krobo ni wiase no. Ohun se aware hu nya nti obo Adam and Eve. Yen kan call Bible mu. Yesu yehun se time Yesu Kristo so edi nsuo ebese asase iso. Oma Noah ebiode ark na nipa nkomu no emu ne komu na so wokro wo se oba ne be ma na wose wotena mfese awoba be ma na be ka oba ho hye oba so be ka be ma eho hye ntaware eye a big thing ewe ya brabo ye kasa aware eya de a yenkasa twede mponyankopon ahyehye ede ato ho se oba ene be ma ebe free nature ene ne na fie akobom aye baako na akere se wonso wate wo busua na se wonso wastate anase wonso ashe ababo ase as husband and wife. Ye ba ye Ghana memo hase ya aware enwuhia papa ye ifri se Ghana memo hase oye obayewa na wudi beye wufie beye 40 35 ono ma ya na nkrofo start ekeka ho se na bayi pa na bayi pa da bi enye sanete na so Attention TV ene ye de adwen ana ya twen adwen akosi bibi so na nsaye mu ye beye record kra aware jaye ana edoso aware so ekoso awawe koso na awawe jaye so eba ede na ma awawe jaye ba Attention TV ye di adwen ebubu ya kohun se ebinumu ewo Ghana memo hase ya wode ahye ahokyere so ya de bia se woni bi ahokyere kra sebi ema wodi nkwase asem ahokyere sebi ema wokra ka se milk onum ni bebre do so na so obeyale appendix ze yale abai sebi milk anase ohia ana de ba na ahokyere ana de ba da bi eya na mpenifo anase wana wo sika etai ka sem bi se sebi wa so ho kyerɛ ana woka nkwase asem sikani dia ono onim nkwase asem eka ebusia na me toa so edia why this be anase hashtag bi ekoso Ghana memu hase ya na efa emayua potin ho wana wo ka se hashtag pay my school fees not my bride price na chere se concern ewezi ya much people and for one adwen anko na so ne Attention TV de adwen epin ewo ho no yete hu eto montene so ana na yebisaw why kai Ghana ni ahokyere be ma wode wo ba wonso aware edi ama aware ana Ghana fo binim ekere wadwen na onyo odi yeni manaso ne okọ abonte ne Ghana fo binim ekokasa ye ene ye amani boni ba kwai ne din ene ade papati enko ne ekotie Ghana fo anu ye enu bi embra na ye nto aso o efe ma to eki nana pizza yeah would you say because of orienting ma awofoni ebimu edi omuba ema aware me what I know is maybe if I'm not sure say in Ghana here in the ohia because bia I think it's yes because Oniska that's the guy who was can kwandia or because society say bia or oba skeni and say ska ba fie dia I think why not I'm so obey enye good moment that's a good because during to that moment condition mu woman no and bia me na yesa yeah condition woman me na yesa so that's what I can say. Every time one woman say like obia ebeboa say like obema neba no matter what condition they are but so one like option neba year I think at the end the family will get what they want from the kid. Yeah. In case na ma wo me ba fefefe na menya brantie bi pa hye no a wo ska me ne mba na wale because ohia on so wale dia metete na mananya 18 years de obetimi aware na wanya obi be ma papa bi ama na so mu da chi so mu abeye mi so menya bibi e de apodwe because they say normal boy yedin e bia ni se pure 30 pesos interesa aho kire ya nti wo de ma obi a wo ska kakra 18 years de say aban my so obetimi aware ti ndi me de ne be ma me ba me de ne be ma no
to me no 18 years ah wait me aware e no korembo ni pa de years na me ya bisi de ni to me fa me pa na 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 en ma ware ya karan ahu ba chere no dam ana hu shwe so do abana we star wo sha ni sika no ebitini amawo amchana wo ni eso atia ebeja na manako na akara na ko school na se we yi obi o ha we yi obi so ha we yi so we yi no obi ni fie so no be ware bia awale ne ba bia metimi amana wa na se wo ko school ebi akara no wo ti se upper primary ana se JSS ana SS ana university na wari enti mama na dia na school na sabe ma ne sika no me hu ne yeni nti se sika ne ye papa se ye papa mama me ba na na ko yom na ko hye ne ko na da ma no na ko gene su baby na wari no hwan ko ye yi a mama para no ni wi ase ase so ati ase ni wi ase be se because school there eno na ageni nyansa wo de makara e de atu nitiri obi enu wo betimi agi afi nitiri ana wo betimi agi afi nyansa na mom no se wo shakala ni yie no dum pampan so bia onu anka sate na ho ase wo ye na dwuma de a akwala na be de obedi no ho afi wo ma nyina mu be ma na wo ba no ho se be bia akwala ni pampan so bia ontimi me fa no wo ye ne pasea ana so ko dia ni se be bi ma ho ntimi nipa bebre ti yesa e do mo ma na wo na na mo ma ware na afi be ko du be bi no na pala no kwa kwatete be ma ni ho oba fofora wo no fofora ko ku adu ati na fo wa be na pala na kasasa ba pala no wo nimdie ene sa nyansa no a me ma body atu ni tirim amanya me so de na dia ka won be ma ni so fere se be fa no be na kasasa ne na ma aba no do no a obia pobia akosku a wotimi dane na no ana so wotimi sesa wo wo me do enya sika fam aware de e yodo ene ntiase e sika kakra wodo kakra na se me hu sika nti gidi me hu a kire me ana se bia me yo hia ni nti no na masesa me ba no me de na no akakọ ochina no na fe ko gene si bere de pipo ni ami si he pa de mi e bi so si prada eso bia ne nyansa ani ne bia nya me de ma na me de se yesu ka me hu ni bia de go nya me mpaya o da pala ko ne de du ba bi ansa na wo be na ko wa e ma dipin so unto be na de go na ti afitu a me de ma Ghana fo ne se ana se bia se nyina ne se saa no ma we a e koso e wa wofo bi ntama e ye bone kese e de ma wo itu wo mon saka enfi saa no ma na wo mo ma nyame mmra wo mabrabo sa wo ho kire wo a enya kwara na ebe mo aye yie mo ma me ana papa na se wo nsi dada akwara no kra betimi abo abanya ba di papa tira enti mane nko school wo nya nyansa ne ne medie no na so ko dum pempen so bia ono aba ma na wo ba ana akwara na nkasa kra no wode ne ho a ono ade ne kunu beba se bia ma me papa ni kunu ni ana aba ma me ne na ana waka so be ware ni akwara na ko school na ho kire ene wo hia wo wo nti wa ma akwara na dia na school na ni nyansa ne ni bia nya me de tu ni ti wa ma na yira dabi o ti mesra Ghana fo ani bia se nyina se obi biara a wote saa won se sa na hin fi saa me ho a kire e hia me nti no asesa me ba de mama dabi Abusia Ghana for anuje ni bi ana wotie ye no na yeto aso dia yate Ghana for bi no mu adwenkyere efa enkwala ye de mo awawe ye de won ma awawe ntema a won so ye woni ho nindie bia enam ahokyere nti eden ana wose ye fa ho
adwen ben na ya mpenfo anase awofo no wotena se adwen se ye be ye de ma ware ne daach etisen. What are her dreams? What is she going to accomplish it? That your son kra wo de ba asase so anything. Ahochire ntia wo se ye de ba ma aware na da bi abusua. Yete nkrofo nanso ebi mu so se Yesu Kristo ti ase nkwande ade nchi ye nkwande benya bibi e de akoya no. Say ye de akola ema aware at the early age. Don't you think say yankasa na ye say akola na brabo. If we say ye kakra na marriage abuse and say abuse e wa aware mu no ni na efri nyome akola ye onye ready. Onsuan hwo ni hu ni de bia ne ye de na kwhye papa bi nsa o no oboni bra wi aware bia tete no wasamba wa we akola ya kan akola ye bibia enye ne fe na kire se obo ene amanehunu ana de akola yi efem se ye wie kra so na ye twa ye ni de ba aware nsensem muso a aware ye ka ne se kwan wa aware ebi wo ha obenya milk kakra obenya sugar obenya bitter leaf wo se nya madwin kakra na chese ye de enye de enyu abusa akola wa ye ready se obekọ sa agene no abusia eno ana na Attention TV ye bisa wo wa wo tifie oba maame papa wa wo se ahochire nti wa ye wa adwen se wo do baba won so aware ebe ma aware Attention TV ye bisa wo opese wo ye de abayi wa na wo de ne ma aware no waboa na mana for failing dreams that be umboa no ntia na Attention TV na ye kan say yentia ye mama school fees na ye nyan bright price na ya gena snap no ebedu baby na akosoro oba no ko eko school wie na obe ni patitiro timi to snap no be ye mo edema eno ntimpeni for tai ka say educating a man is educating one person, but educating a girl child is educating a nation. Mama ye hu say emaiwa enwihia oba enwihia akwala oye oba esu enwihia mama ye njai ahochire ye de ahochire e kansem na ye mama tibia papa na wontina na ye hu say akwala ya wuni oye oba dachi ahochire kurante obetini abia ni patituru. Attention TV esina me fasida kese enkoma University Foundation midimbium ene akusua sparkles macram.